Ezintsha ke bethunani ngale njikalanga kukhona umfana ku-TikTok othi ungubrother kaSamke oye wenza ivideo ke responding to into eyenzekayo ebabhizi bafunyenwe ngabantu abamaphephandaba abafuna indaba ngoba kwenzeka ntoni. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Eqaleni kwale video yakhe ke kukhona ne-article from Isolezwe echazayo ke bakanye kwenzeka ntoni eMzumbe, njengoba siyazi ke okanye besivile bamakhosikazi amanye athenge nezindlu ahambile pha, and then ke abantu banalento yoba ke bamkiswe nguSamke. Nanku ke ubrother kaSamke echaza uba ithini into. Sanibona bafowethu, ubhuti kaSamulisiwe kuwela lo eMzumbe, unkosikazi kaMseleku. Bafowethu, cabanga ukuthi abantu abaningi bayizwile lento ey'ndabeni ey'ningi kuma-social media, nakuma-newspaper, indaba zokuthi uMusa amakhosikazi akhe sehlala eThekwini. No, ayikho ingxabano phakathi kwasisi namakhosikazi kaMusa amadala. Kuyikona ukuthi laba abantu uxoxisanile nabo, even babize thina singosibari babo abantu bakakhwela uMusa, sibizile thina singosibari bakhe. Mina njengobhuti nje omdala kaSamulisiwe wase sichazela ukuthi no, amakhosikazi la amanye uyawasusa eMzumbe kuba sehlala isikhathi eside, kuze sekuhlala yena-ke usisi uSamulisiwe. So sasithina siwumndeni no, asiyiboni into eyinkinga lapho, because vele ushadele emzini. Akuthi amakhosikazi amanye enze njani, ayikho ukuthi inkinga, futhi abanangxabano-ke usisi namakhosikazi kaMseleku. Manje into esesiphatha kabuhlungu, asikwazi isho ukuhamba endleleni abantu bezindaba bayayithatheli, ziyasibuza imibuzo, nosisi akasakhululekile. Nami njengobhuti wakhe sengikhuluma njalo kancane ngiyafonelwa kuthiwa kwenzakalani. No bafethu, sicela bafethu nisikeze i-private, sayithanda nathi i-private somndeni. Ngiyabonga. Utsho ke ubhuti oclaima uba ngubhuti kaMakhwela. Now abantu ke phansi kwala video yakhe baye bakhomenta besithi hey, hayi mfondini, uSamke samva thina esithi unguye yedwa umntana kowabo, so leyo ba uthi gqwena uthi ngubrother wakhe asiyikholelwa. And then baphinda bathi ke abanye ba ingathi nje uzifunela ifame usibari lo, kutheni lento like ebhizi ethetha. Nangona ke simva ke ba esithi bayaharaswa ngabantu kuba befuna indaba, uyafonelwa. Bathi abantu yo asikwazi nokwazi ke sana, so asiyazi ba kungafonelwa wena kufunwe indaba kuwe. But ke mhlambi ke khona abantu abachazileyo ba ungubrother kaSamke ude athi baba ne-meeting noMseleku as ifamily. Hey, hayi sana kuninzi. Abanye bathi kwaleni ba athi usisi Samke ekubeni kubekhangeleka emdala, uSamke esemncinci eli 2000. So hayi kasiyazi ke bethinani noba ngusibalwa manyana okanye ngusibali mbumbulu lo, but ke uyayitsho ke lento ayitshoyo. Ivideo ye-article yeSolezwe ndizawenza guys ke izabe ihamba yodwa yona, apho ke basi-updateayo uba kwenzeka ntoni kwaye kuza kwenzeka ntoni malunga nothando nesithembu nabakwaMseleku. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.